Kakav je raspored? Blago sada. Najprvo idemo kravu pomosti i mlijeko procijediti i Dobro. onda one colove polučiti i onda teren. Bukovci, suvo polje. Nećemo davati su onda ovaj puta, ne, sutra. Ne moramo danas. Dobro, dogovoreno. Biće hladnije. Dobro se obučeš, sve je riješeno, nikakav problem nije. Motaš se i put pod noge. Da izbacimo te ovce koje nisu za pokret, koje su solove i da pripaziš na ovnove i ništa više. Do pojenja. Kad ti napojiš, onda i vratiš ovamo i eto, to je to. Majstore moj. I onda pripremaš za kosibu, druge nema. Kad se mora, nije teško. Ja se zovem Petar Maglov, rođen sam 15.1.55. u selu Polača kod Knina. Čoban sam od moje 50. godine kad se vratio iz izbjeglištva. Boravim ovdje na prostoru Badnja, podno Dinare. Obično se kreće po Svetom Anti, znači oko 15.6. pa se boravi do 1.10. Bilo je po 10-15 storina gdje je boravilo po prilike 15 do 20.000 ovaca. Sad ih ima možda kod nas evo na ovom cijelom prostoru 1.000, što ja i ovaj moj pajdaš Anđelko čuvam. Spizu spremiš, kad pođeš, poneseš i ocrtaš koliko treba ti toga i tako. I budeš cijelo vrijeme na Dinari. I sad se mi trenutno nalazimo na 1000 i možda nekih 70 metara nadmorske visine. Ovdje gdje je ova koliba, ovaj prostor za Badnjom, kako se to zove. A dole gdje se ja nalazim, tamo su jako velike vrućine. I ovca ne podnosi baš tako vrućinu, zato se koristi ti hladovi, bukovi i tu se ovca malo rashladi. I ona na neki način oživi u odnosu na taj kolaps koji vlada dolje. Kažem, ima mojih ovaca koje ja čuvam i Anđelko, ja imam mojih oko 140, on ima svojih nekih 30 i nešto, a ukupno imamo preko 1000, možda 1050, 1100, tako bi po našoj računici trebalo da ih bude. Znači ima sa cijelog prostora, od Šibenika, od Drniša, od Sinja, čak i od Benkovca ima. Ja sam navikao tu, jer meni je skoro 30 i nešto godina da sam po planinama. Osim što sam bio u izbjeglištu u Primoštenu. Gambiroža, Anđelko, iz Vrpolja, torbu, na rame, i spizu, i štap, i polako sa stadom, na cijeli dan. Jedno 20 km. Onda kasnije nalijem po 8 bačava po 100 litar vode, 800 litara, 2 puta u dnevno toliko. I to im je to. Najčešće mi je velika količina vode kad je puno ovaca, onda osjetim uveče kičmu i onda moram brufen popiti i tako. I tako mučim se, žena bolesna i tako, ne može na noge. Ja sam perirao kičmu. I ne bi smio teretovati toliko, ali ja ipak teretujem. Ali sam ja, išao sam tražiti u Kninu socijalu, nisu mi dali da tražim mirovnu, ja tražim mirovnu, nisu dali, nego da uđem u starosnu. Sad ulazim u mirovnu od 11. mjeseca. To mi je to, sad s ovim sam živio što zaradim ovdje. Težina je, stvarno postoji ta i način života ovaj. Nije ima struje, vode imamo. Ajde imamo te solarne, sad te pomagala, pa svjetlo imamo koliko toliko se vidi i noći kad večeramo i sve se to obavlja tako. Neko kaže lako njemu ima ovaca, kaže on proda 100 janjaca puta 100 eura. Nije tako.
Janje nije svako 100 eura. Kad meni na kupac dođe kupovati, on mene ucijenjuje. Ucjenkamo se, normalno tražimo svoju cijenu koja će biti meni prilagodljiva i njemu. Ima i tu falinge. Računajte da 10% će uginuti od tih janjaca. Znači neko 100 ovaca, 10 će njih 12 uginuti od objeljenih ovaca. Ako ima nekog posla, ima, ako nema, dosađujem se, ako ne, eto nešto oko bašče, čačkam, pravim koju ljesicu. To bilo to, skuvam ručak. Ja sam neku ruku glumi i maju, ali obično se zvala Planinka, koja je, obično je žena to obavljala, te kućne potrebe, odnosno kolibarske potrebe, sirenje, kiselenje mlijeka i tako dalje, i kuvanje ručka. Zvala se Maja. I onda taj običaj bio, kaže, kad se dođe u kolibu treba ljubiti Maju, ali sad, s obzirom da je muška Maja, onda se ne ljubi ta Maja. Evo ga, uzimamo sir koji je sinoć useren, stavljamo ga na tacnu, režemo na 7 komada, driješimo mješinu u kojoj se slaže, ostavlja sir koji treba da najmanje mjesec dana odleži, fermentira kako hoćete. Stavlja se u so na sve 4 strane, koliko primi soli, toliko će mu biti slanost. Evo ga, stavljamo. Mora se što bolje nabiti, da nema zraka između njega, jer ako uđe zrak, onda ništa nismo napravili. Sad se na kraju svaki red posoli, da primi još malo svoje slanosti, da bi moglo da dozre. Sad idemo zadnji čin, vezanje mješine, što manje da zraka bude unutra. Jer ako uđe zrak, dobije on drugačiji okus. A ja sam recimo znao praviti po 200 kila i više. I preko ljeta to se prođe kao alga. Ja ako tražim posebno ovčji sir, koji je negdje dođe do 150 kuna kilo sira, neko drži 200, ali obično mi koji radimo isključivo samo sa ovcami, odnosno ovčijom varenikom, to je 150 kuna. Po struci ja sam završio, onda se zvao Fakultet političkih nauka, sad mislim političkih znanosti, smjer općenarodne obrane. I dani provedenih tih 5 godina, 6 u Zagrebu, inače cijelo vrijeme sam bio u studentskom domu Cvjetno naselje Ljubica Gerovac, onda 20, soba 401, 3. paviljon od 1. do 5. godine. Eto, bili su nezaboravni i nikad se neće ponoviti. Eto sreće da se ponove opet. Prvi put sam došao od 99. ovdje, tada su meni roditelji vratili i onda smo počeli taj, ajmo reći, početni život bez ičega i ničega, pa smo krenuli sa 4-5 ovaca. Otac je radio ranije inače u općinskoj upravi, ima solidnu mirovinu, pa smo se tako nekako, što mi kažemo, bastažili i provodili taj život naš ovdje i onda smo krenuli sa tih 5 do 10 ovaca i to se nakupilo. Moj Alamaša, kako bilo danas, jesi umorio? Da si. Bio je dan pred tebom cijeli, ali slabo smo umuzli, ne znam zašto, šta je u pitanju. Nije zelena trava. A dobro, bit će sutra, pa šta je u planu, ćemo davati so, ćemo izvesti. Obavezno, so. Znači so i kružiš okolo isto i praviš zoo kao i danas. Isti. Idemo dolje naljiti vode, Da. krave si zavezao, ostalo je sve napravio, Da. a ja mislim da zasluži jednu rakijicu, pa šta nam Bog dade. Pa može. Daj Dijana, pa ćemo nazdraviti. Nema nikoga, ja i ti sami, pa Bože pomozi. Puno je mene ovog dana da te Boga. Ne, nisam ja, znaš da ja nisam rakijaš. Eto ga, živio Arambaša i sutra uveče da bolje bude varenik jezera, bit će više sira za bajtrag. A bilo, silom prilika on je morao otići onda, a silom prilika sam otišao ja. On je ovdje zadržao se do 92. i onda je otišao naknadno. Bio je najprije u izolaciji u Vrpolju, tamo u domu. A mi smo za vrijeme Oluje onaj dan otišli gore. Ja sam završio u Somboru. Gore su mi i žena i djeca, sad su djeca vani, otišle su
oba u Irsku, žena je još trenutno gore, drži neku kafanicu i tu strinu uzdržava koja nam je dala kuću, odnosno poklonila kuću gore u Somboru izbjeglištu. Ja se vratio, ima već 15 godina, zato sam mu rekao sam jutros, pokrenuo to ovčarstvo, otvorio OPG, sad kako će dalje biti, vidjet ćemo kako zdravlje posluži, tako ćemo napredovati ili ćemo stagnirati. Sutra opet na sabajle, dizanje. U danje, da. Ritual isti, kavica, rakica, put pod noge, marenda i što Bog dade. Aj, lak noć. Mladiću. Spavam u autu noći rad vukova da me ne bi blago napali. Ja napravim, dignem se svjetiljkom i idem i ganjati štapom. Ja sam koliko puta ga sreo i u šumi, naiđem na njega i on se iskosti na me, ali ja idem prema njemu slobodno, ja se njega ne bojim. Bez pasa, bez ičega. A tako sam ga iza brda drugoga srevo, isto tako iskostio se i štapom sam se okupio ga. Tako da ima puno stotinjak i ovdje oko govore na Dinari, ali da im je to još malo, a to je preko više. U ovcu kad vuk zakolje mora se zvati veterinara da izađe, da uslika, da vidi dimenziju ili zub od vuka ili od čega drugoga. I para dadu samo 300 kuna, to je nažalost. Gledaš za blagom, mučiš se i gledaš kako s njima udovoljiti i tako da si. Da nisu bolesne, da nije gladno, da nije žedno, da u tome se staramo. Jer ipak ili ne drži. Čim se reče čuvati ovce, neću, rađe ću ja ići u kafić, popiti piće ili jedan dan, dva na neku dnevnicu otići odraditi, pa ću kao imati nešto. I onda ljudi možda imaju, neki nije im potreba, nekome nije potreba. Ta težina se izbriše, nekako se eliminira iz sebe. Zato što vremenom danas je dobro, sutra će biti malo kiše, pa ćeš pokisiti, ajde i proće i to, sutradan krećemo, što bi se reklo, i ovo nanovo, i onda idemo dalje. I do kraja, dok se bude moći, dok se budu derati čizme i cipale, opanci, što bi rekli, čuvat ćemo ovce, pa kako nam bude.